Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod. Ni iby'agaciro kuri mwe mwakoze subscribe. Imana ibaho umugisha, nawe utarayikora uri mushyashya hano nguhaye ikaze mu muryango wacu. Nagira ngo uyikore tujye tubana umunsi ku wundi. Turi ku munsi wa gatanu wa shampiyona y'Ubwongereza. Ni bimwe mu byo tugiye kwibandaho mu byaranze ino weekend ndetse n'andi mashampiyona hirya no hino ku isi n'ibindi bintu bigenda bivugwa. Reka tubanze duhere hano mu Rwanda, aho ku munsi wo kuwa gatandatu byari ibirori muri stade Amahoro. Ekipe ya Gasogi yakiriye ekipe ya Rayon Sport. Ni match twaje kuba dukurikirana cyane. Match irangira ari igitego kimwe cya ekipe ya Rayon Sport, naho ekipe ya Gasogi yo irangiza yahawe umutuku. Ekipe rero ya Rayon Sport niyo yaje kuba itahana amanota 3 mu gihe urubambye rwari rwakaniye cyane badashaka ko baza kuba batakaza uwo mukino, ariko birabangira barawutakaza. Ni match rero wabonaga ko irimo ishyaka ryinshi, ibirori bitandukanye, aba DJ basusurutsa abantu cyane ko nizo video kuri YouTube hano turazifite, wasubira inyuma ukazicekinga nka half time show. Uwitwa Marno Basemuhungu bigaragaza hariya, DJ Sonia, DJ Brian, DJ Crash, DJ Caspi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye baje kuba bakora hariya muri iriya show. Umukino rero uza kurangira ekipe ya Rayon Sport itahanye amanota agera kuri 3. Naho ekipe ya APR FC yari yagiye mu Misiri ijya gukina na ekipe ya Pyramide, aho yaje kuba isezererwa. Umukino ubanza ni Kigali, ekipe zari zanganyije ari igitego kimwe, ariko umukino wo kwishyura suko byaje kuba bigenda, dore ko byaje kuba bihinduka. Umukino urangira ari ibitego 3-1. N'umukino watangiye mu by'ukuri ekipe ya APR FC ifungura amazamu, ariko iza kuba yishyurwa, hajyamo n'ikindi ndetse banayitera penalty. So match rero irangira ari ibitego 3-1, aggregate iba ibitego 4-2. APR iba isezerewe, gutyo ntiyabasha kugera mu matsinda. Nyarukire rero muri Premier League hari hitezwe imikino itandukanye, aho ekipe ya West Ham yacakiranaga na Chelsea, naho Aston Villa iza kuba ikina na Wolves, Fulham na Newcastle, Leicester City na Everton, Liverpool na Bournemouth, Soton ikina na Ipswich, naho Spurs ikina na Brentford, Crystal Palace na Manchester United, Brighton na Nottingham ndetse Man City na ekipe ya Arsenal. Tureba rero muri resulta uko byaje kuba bigenda. Amakipe rwose ni weekend yari busy cyane, ni weekend yaranzwe n'ibitego byinshi ku makipe, intambara mu kibuga rwose amakipe yigaragaza cyane. Izi match rero uko zaje kuba zigenda, ekipe ya Chelsea yatsinze West Ham ibitego 3 byose ku busa. Ni ibitego 2 bya rutahizamu Nicholas Jackson, icyambere ku munota wa 4, ikindi ku munota wa 18, naho Cole Palmer ku munota wa 47 ashyiramo igitego cya gatatu. Match irangira ari ibitego 3 rero bya ekipe ya Chelsea. Ubona ko Chelsea yamaze kuba igaruka neza mu bintu byayo, yigaragaza cyane, dore ko rwose ikomeje guhozaho cyane ku gutsinda itarimo itsindwa. So abarasta bakaba bagarutse mu kazi. Naho ekipe ya Wolves yatsindwaga na Aston Villa
ibitego bitatu byose kuri kimwe. Ni Wolves yatangiye ifungura ku minota 25 igitego cya mbere igitego cyari gitsindwa n'uwitwa Mateus Cunha, witwa Ole Watkins aza kukishyura ku minota 73, naho Wesley Konsa ku minota 88 ashyiramo icyinsinzi, witwa Duran mu minota y'inyongera 95 ashyiramo agashingura cumu, ekipe itahana amanota 3 gutyo. Naho ekipe ya Manchester United yavaga irondere bitayoroheye, Onana yongera kuyicungura dore ko yaje kuba akora amasave menshi atandukanye, naho yanganyaga na ekipe ya Crystal Palace ubusa ku busa. Naho ekipe ya Nottingham Forest yanganyaga na Brighton ibitego bibiri. N'igitego cya mbere cya Nottingham cyatsinzwe n'uwitwa Chris Wood ku munota wa 13 kuri penalty, naho ku munota wa 42 uwitwa Hensel Wood nawe aza kuba akishyura. Ku munota wa 45 Welbeck ashyiramo igitego, naho uwitwa Sosa ku munota wa 70 aza kuba akishyura. Uwitwa Gibbs White ku munota wa 83 aza kuba abona ikarita itukura. Kimwe rero n'izindi match, ekipe ya Liverpool yatsindaga ibitego 3 ku busa bwa ekipe ya Bournemouth, naho Soton inganya na Ipswich igitego 1-1. Spurs itsinda Brentford ibitego 3-1, naho Manchester City na Arsenal nazo zisobanura ku buryo butari bworoshye. Match yari yabanjirijwe n'amagambo agiye atandukanye. Match ubona abakinnyi ba Arsenal baba bagize personal cyane, unako baba bayishaka. Nihangana rero rimaze imyaka 2, uyu nguyu ugiye kuba gatatu, ama ekipe ubona ko ari tayari kuguhangana. Naho abakinnyi ba Manchester City nka Rodri bari batangaje yuko impamvu ekipe ya Arsenal itatwara igikombe nuko iza kuri Etihad itaje gutsinda, mu byukuri iza ishaka kunganya. Bavuga yuko ekipe imeze gutyo rero itaza kuba itwara igikombe. We avuga ko at least Liverpool yarafunguraga bagakina either batsinde cyangwa ibatsinde. So mentality nk'iyo rero Rodri akaba avuga yuko akaba yari yamaze gutangaza yuko itatwara igikombe. Ubona ko abakinnyi ba Arsenal bari bagize 2 personal cyane ko umukino ugeze hagati ku minota 20 uyu mukinnyi Rodri yaje kuba agira imvune izana mu maza hanze igihe kinini. Ntiharatangazwa mu byukuri igihe iyi mvune ishobora kuzamumaza, ariko igihe giteganyijwe ashobora kuba ibaye yoroshye yaba amezi 3, naho nibiba bikomeye sezo yiwe ishobora kuba irangiriye aha akazamara amezi 9 yose ataragaruka mu kibuga. Uribaza City yabaho gute rero idafite Rodri, dore ko nko muri sezo ishize imikino bagiye bamubura ariyo mikino iyi ekipe yaje kuba itakaza. Ubu noneho itamufite amezi agera ku 9. Ngomba kuba twitega kureba tukareba uko situation iza kuba imeze, nuko bizagenda cyangwa se uko azaba uko Guardiola azaba ahandoringa iki kibazo. Ni umukino rero utari woroshye, aho witwa Erling Braut Haaland yaje kuba afungura n'igitego cya mbere, dore ko hari hitezwe kureba ibyo aza kuba akora, kuko ushize iyi ekipe ya Arsenal atari yabashije kuba yayibonamo igitego. Gabriel Magalhaes ndetse na William Saliba bari bamumaritse neza cyane, abura uko yatsinda igitego. Ubu ngubu rero iyi sezo akaba yaje kuba abikosora, akaba ari we wafunguye amazamu rwose ashyiramo igitego cya mbere. Witwa Crafiori yaje kuba atsinda igitego cya kabiri ku mupira yarahawe n'uwitwa Gabriel Martinelli, aza kuba atungura umuzamu rwose ku buryo umuzamu atatekerezaga, nawe aza kuba ashyiramo igitego cyiwe, akaba ari nicyo gitego gifungura muri shampiyona. Uwitwa Crafiori yaje kuba atsinda rero
kubonera igitego ekipe ya Arsenal. Mbere iki kirimo ekipe ku munota wa 45 kuri corner y'uwitwa Bukayo Saka yaje kuba atera Gabriel Magalhaes ayitaba neza cyane n'umutwe aza kuba ashyiramo igitego cya kabiri cya ekipe ya Arsenal. Igice cya mbere kirangira ari ibitego 2-1. Nticyarangiye neza nubwo Arsenal yari isozanyije intsinzi igice cya mbere, ariko uwitwa Leandro Trossard yari amaze kurya ikarita y'umutuku. Byatumye rero mu gice cya kabiri ekipe ya Arsenal ihindura imikinire. Umutoza Mikel Arteta akuramo Bukayo Saka azana uwitwa Ben White mu buryo bwo kudefanda. Ni Ben White bavuga yuko atarameze neza, atarari tayari, ariko we umutoza Arteta avuga ko Ben White mu maji ntiyakubwira ko atameze neza. Kumubanza hanze rero akabanza mu kibuga witwa Julian Timbe, umutoza yavuze ko ari ukumuproteja. Yamuzanyemo rero kabiri kugira ngo bare ko badefanda cyane ko bari bafite intsinzi, ariko ntibyaza kuba bibakundira. Ekipe ya Manchester City yagerageje uburyo bwose bushoboka kwinjira muri box birayangira, ndetse iza kuba igerageza amashoti ya kure. Abitwa ba Ruben Diaz, abitwa ba Gravadiol bagerageza uburyo bwinshi bugiye butandukanye, ariko birayangira. Ekipe yateye amashoti 26 yose mu izamu, ariko habona rimwe ryajyamo. Ni ekipe rero yabonye igitego ku munota wa nyuma, ku isegonda rya nyuma cyo kunganya. Match irangira ari ibitego 2-2. Bimwe mu bindi bintu byaranze uyu mukino nuko n'ubwa mbere match irangiye umukinnyi adatanze passe. Uwitwa Kai Havertz byabayeho yuko match irangira adatanze passe ngo igere ku muntu, ndetse n'uwitwa Julian Timbe, dore ko bakinaga bikuraho umupira kugira ngo babone rezilita, nta kindi bashakaga, nubwo byaje kubangira bikarangira banganyije. Espagne nuko ama ekipe makuru akomeje kwitwara neza. Ekipe ya FC Barcelona ikomeje gukora ibitarakorwa n'undi nyuma yo kubona umutoza Hansi Flick. Ni imikino 6, ibitego 22. Uwitwa Robert Lewandowski mu mikino 6 afite ibitego 6. Uwitwa Rafinha afite ibitego 5 mu mikino 6. Uwitwa Dani Olmo akaba yaravunitse amaze kugira ibitego 3 mu mikino 3 yikurikiranya. Uwitwa Lamine Yamal afite nawe ubu ibitego 3. Ni Barcelona irimo gukubita amakipe itababariye. Mu by'ukuri ubona yuko gutsinda rwose ni ibintu bagize intego, ndetse gutsinda ibitego byinshi cyane. Ni mu mukino batsindagamo ekipe ya Villarreal ibitego 5 byose kuri 1. Uyu mukino waje kuba utuma batakaza kapiteni wabo cyangwa se umuzamu wabo nimero ya mbere. N'umukino uwitwa Robert Lewandowski yaje kuba atsindamo ibitego 2. Uwitwa Pablo Torre nawe atsindamo igitego 1, naho uwitwa Rafinha muri iyi minsi umeze neza cyane, uri mu bihe bye rwose, aza kuba atsinda nawe ibitego 2. Uyu mukinnyi rero nyuma yuko Andre Ter Stegen agize imvune mu ivi, akaba uyu munsi ku munsi wo kwa mbere aribwo yanabazwe. Uyu mukinnyi akimara kugira iyi mvune, urumva ni kapiteni wari usohotsemo uwitwa Rafinha, akaba ari we wahise wambara igitambaro cy'ubukapiteni. Avuga ko ari ibintu yishimira, ndetse gukinira ekipe ya FC Barcelona ari zimwe mu nzozi ziwe zabaye impamo. Uyu Marc-Andre Ter Stegen kapiteni wa ekipe ya FC Barcelona, iyi mvune yagizeyo mu ivi ikaba izamumaza hanze amezi agera kuri 7 yose. Ekipe ya Barcelona ikaba igiye kubaho ubuzima bw'amezi 7 itamufite, ndetse n'ikipe y'igihugu ya Mannschaft cyangwa se Ubudage bukaba butazaba bumubona muri international duties.
Ngibi rero bikaba byatumye Hans Flick avuga ngo equipe Barcelona igomba kwiga kubaho itamufite, dore ko ifite n'abandi bazamu barimo Inaki Peña waje kuba warigaragaje umwaka ushize aho aho Ter Stegen nabwo yigize kugira imvune, uyu muzamu nawe aza kuba agaragaza yuko hari ibyo ashoboye. Tukaba dutegereje kureba rero niba ari we nanone ugiye kuba akomeza ngo afashe iyi ekipe ya FC Barcelona. Aho ekipe ya FC ya Atletico Madrid yaje kuba itakaza mu mukino yakinnyemo na Rayo Vallecano, yaje kuba inganya igitego 1-1, akaba ariyo shoke ya La Liga yaje kuba iboneka kuba Atletico yabuze amanota 3. Naho ekipe ya Real Madrid yaje kuba itsinda ibitego bigera byose kuri 4, uwitwa Rodrigo, Vinicius, uwitwa Carvajal ndetse na Kylian Mbappe, akaba aribo baje kuba batsindira iyi ekipe ya Real Madrid. Ibi ngibi rero bituma Barcelona yo imaze kugira imikino 6 ndetse n'intsinzi 6 ndetse inatsinda ibitego byinshi, ikomeje kuyobora La Liga.